rukama torbu, a u mislima remont. Tražim prevoz za doček, odakle sam krenuo, da nastavim sa fizičkom i mentalnom spremom. Razmatram opcije prevoza, brojim preostalu džengu, ali neko mi na leđa baca zloslutnu senku. Vidim tipa u kožnjaku kako žustro žvaće žvaku i smrdi na pandura, na tajnome zadatu. Kod kontrole se raspituje o mome letu, lagano se okrećem i vučem ka toaletu, da mu pokažem kung fu koji učimo u getu. Borba bila je kratka, sad je crven ko vinetu, ali tresu mi se čega, to vibrira moj teđa. Čekali su te bali, poručuje mi Feđa. U tom času specijalci uleću uz prasak i traže da im predam oružje i prašak. Pominju imena druge sindikalne braće, pominju hapšenja i postupke kraće. Ne obraćam pažnju na tu lažnu tužbu, pravim zavesu od dima i koristim gužbu. Sad sakriven iza zida, osluškujem tišinu i očima begunca osmatram čistinu. Srce ubrzano buca ko pred izlazak na binu, 7 udisaja drk i odraz u daljinu. Proleći kroz staklo kao Batman u stripu, ispred aerodromske zgrade čujem košnica škripa. Đolo došao je po mene u kradenome džipu, kaže progon je u toku, brzo skupljamo ekipu. Spreman za desa, s krova uleće kroz prozor, tonac je veza. 7 za miksetu, dek stavljam kasetu, Motorolom šaljem signal, sve je u redu. Ekipi ispred ulaza koja samo to čeka, da sredi bezbednjake i da zauzme i mesta. Za to vreme već sam pustio političku od fleksa, sledeći su Marko i šef Lesa. Znaj ko sad vlada frekvencijom sa tendencijom grada snabdeva esencijom znanja i bunta, sindikalna hunta. Pojačat ćemo zvuka, neće moći da se kunta. Novi svetski poredak, beogradski krak, bez oklevanja ceo grad šalju u mrak. Na dogovoreni znak sindikata delegat kao izvor napajanja uključuje agregat. Očekivali smo pokušaj da prekinu emisiju, na krovu sa zoljama zauzimamo busiju. Posmatram panoramu rodnog grada, utonulog u tamu. Osjećam da sada po dorčolskim štekovima odzvanja akcija na trgu, okupljena svetina sluša samo da se zna. Ekstremniji u kolima dok navlače maske, proveravaju oružje, odvrću fleksa do daske. Mladi umetnik što sprejem ukrašava skupštinu, sluša Đusakov hit preko radija na Walkmanu. Molotoljevi kokteli lete uz himnu sindikata, pandurska stanica gori, kroz prozore kulja vatra. Čuva red da skamenjen u šoku na ulici stoji, u toku je pobuna. U zvuk
neke sirene, helikopterske elise. Pristižu jedinice, ima ih sve više. Koriste reflektore za osvetljavanje fasade, olakšavaju posao snajperu sa susedne zgrade. Komandant se preko megafona obraća trupama, potom zahteva da se predamo ili odred smrti upada. Šaljemo projektil, poruku za glupana, raznosi im reflektore, nasumična pucnjava. Na obe strane žrtava, al njima stiže konjica sa teškim naoružanjem. Oklopna jedinica na sastanak sindikata, silazim u podrum i pored teških žrtava postignut je kvorum da aktiviramo bombu. Jednoglasna je odluka, zavera velika, oproštajna poruka. Operacija je uspela, razvaljuju ulaz. 3, 2, 1, 0, sve odlazi u kurac.